Ole, clear to the channel, Cololum Lectua. Dindini told thihna chang mi pakhatin thihna ron ziaka. Amachu, Dr. Sil Rampanania. Told thattute'n thiam chang maithei thihna ron ziaka ne. Mithi to chu, thiam to soi thei ni to hekso. Kot ma, in lan thei ni to bok hekso. A king to tan chuan, nomsi khwan ni rangot. November ni sombathum, kumsang ni pokwa khan. Mami districta bung thum ko tlangwal Zarzokima kumsom pasari lalngil ne fa pacho bro tui ku khel pol hoven an khodai konga an kaplum nia ngayania kumsang ni pokwa sang ni som fr thelu nuwa bne pani pathum manan ne bro shoi kerna an boy pha sarkar le pol sang sangen kandem na sa kan au cho cho kha ni bere nalang charsi thelu nuwa kel lian kota thuboi ngai to ania tol that to pote kotin thiam achan tir mia thuboi ngai to puke lienan achan atarlan danen mithi toin witness taknge po anei lo wangin mithikin thechu anom ema hei bak rem ngeina omleine atidai tondin mona echiram din pui kum sompanga thattunia po dengming tha kum som ne le lanei kima kum som thum pali thechu police in august ni somni kum sang ni somni parukhan an mantoa anma ni chu SIT ma ain puangte police report atarlan ne ma se charge sheet siamsak submit toti official report alomlo august ni somni pakhata mizoram police thu chho chuan thu boi chu la chui mek evidence sang la fin fia mek ani thu soyen thil kim chang chu tuna talan thei anilo ti an soi ten thu boi he lunglei police station number 84 26 august ninga kumsa ni somni parok under section zale pathumna bracket pakhatna za somli bracket pakhatna business noya zialone dengming thangale lanei kema he manani to jela dani to police SIT investigation akal puime august ni somni pali kumsa ni somni parok thleng hian echiram din pui kum sompanga thana kesa dengming thangale lanei kema te chunga charsi thelu to ti he official confirmation amlo mizoram police thu chwa talan danen case investigation kallai me kania evidence le thil thlen dan kim changchu la tarlan thei ani relo august ni somni pakhat report po ongoing investigation ti chiang takin asoi august ni somni pali thlengin charges submit to ti court police official record emo reliable report emo alomlo charges siamna le courta charge frame na he thil panhe ne police in charges an submit noa court in apom noa charge frame turane deming thangale lanlei kemate cho august ni somni kumsa ni somni parokhan mannen judicial custody dane case cho lunglei PS case number 84 2026 BNS section za pathumna bracket pakhatna za somli bracket pakhat noya akal police in august ni somni pakhata investigation chu local mek ti ansai BNS za pathumna bracket pakhatna hi murder chungchang ania a punishment cho khailum ditemo imprisonment for life emo ani awangin BNSS in charge sheet thelu hun atan ni somko chung hun ape charge sheet thelu lo chuan stationary default bail chungchang po athleng thai august ni somni kumsa ni somni paruka tanga chut chuan police november ni somparet kumsa ni somni paruvela charge sheet thelu tur statutory period atopang ma se november ni somparet ma po charge sheet an thelu thai ni somkwa chu maximum statutory period ane ni somkwa thlengin nga tur tina anilo tuna man arrest ani nuwa ni somthumpo alaral lo police thu chwa po investigation local mek chawane apoi mo berta chu puke lena bok khan asoi then mimal pol NGO ko shan thlengin mizo te hian kota witness adin andulo wangin thiam changlo tur mangmang poin thiaman changle then ate Zarzokima 17 bracket chungchanga po khan lungte takngel po witness kalkau the anom lo ta kha chuan Zarzokima khan reng taken thiam lo achang ta khania tol thattu te kha zalen taken awak hei hi reng tamai ani he echiram din pui kom so panga thattu pote charge sheet pomfela case frame ani nuwa case anhan chai chho tak takanga akai noi thui le mai thei case chingchive tak ani nge yang heti huna che hian mol thom no sol nei velo angmaya kan fak le soi moi me khe yang kho che nge anne ti a shet don chau alane echiram din pui kom so panga shet pui to tor witness rang an kau hona mol thom not kho chungmi bak ko tor anom mel silova heti huna che hian mol thom not khomi zidik takhe alang tan tong witness pakhat ma an kal lo ani chuan tol thattu pu mek te hian zalen nadar an khong re thayanga suisak chakin insang phekte maila dan mi ta tanga cleara an tha ani miolo chuan engti thei kan nei to lowang
chu wangin tlataka tang hian mol throm not khutlang mizidik tak tur chu ilo clear wang jok teng o tin ron zia khane Zarzokima khe sang che khanin Dindini he thina po hi atleng long ti po sei theilawa Zarzokima khe sang chia Dindini khe si ato veni chuanin mol throm not khutlang te hianin ain thun na hi anin sum theina he tiang te hi ain thun zel thei ngem ti he ril ruar lang ta ne ando theina ina atlin lo chin chu alom nge dona khe si azozi ve ni chuanin anril ruput mang te po adanglam long ti sei theilaw ne mol throm not khutlang mi pui te he emotional blackmail aya tordana sa Dindini thattu anga inpuang dengming thangapa ngeidam dila chu adu athakop maya ati so velo te ngaidam mila tile tuk zanin kanin chu kongtona inmute asho maidon sia ati te Dindini ang thawa afapa ansun veziate asoite po abuang tlapa moina enthiang mizo te hi ledwal chi kan ni angin bengverle lungkoi nana mangtok po kanom pha tawinarinom heng thil kan mu mek lai hian Dindini chungteril ro kan don puitel thin afu khop thong anfanu rin rol ber abawa mangle zagru chungchungin anzonga rap thlak taka arung an mu thut nuwa khuvel riatin an thenom misol zon na tlang bayane chota chapa theyang bera chirthe tol thattu anga rin lepu an kai thol thina kut vot awanga an torna an sat em awangte message le voice lem likout awanga an ming chena te Dindini ni damlo ril runel tukawanga unconscious hela omawangle an mirin ngam thren denga te inpon awanga pu opia te nupa tonglei theilawa omzui le zeldan en hian abo rok ngongin afan chaw chungkwa ani ber rida lang dam chunga an fanu wa tono mangai an sun le tornal tukhe lungchele duataka ngeidam dilte ang nilovin langlo lama an tur thlok ti asiat zole Christian ti dana moya mien ngeidam an dil miau chuan han hnol sak theila hekso mizo dana ar khai lot mewa ngeidam indil aya mi puile camera ma chon lain ngeidam dilna anon nor chil to thin bok nen an fanu an mu thei to lo kum khona tor chana ngeidam an sem angai ta zel chu ani ber video kan mu tong khan kan mi sorin hlelte che dan he a khol khamen a hoi sar lea tol thana tlen no dar kar chawa tanga no ma han tol chunjom zel dan shet kur nu phei chuan an hot lak dan he angai mo mzual so then ani pona kim chang kan shet huna phei chuan kan la thlek non nop don ni na lang ten tol thana man ron yarin ber chemte pani po anei tu ta na hai rol chi vaneso amalte tia achin chang an zo kol chunga la rai midangin anei tu te chung changa chana ala pelo ani poin dengale nete ka changa kan shet huna me uchuan kan thle dualin arinom in pona kan shet thei china ne hi kutlak velo tu anga shet ni ma se poi khoina tlen ma changa denga phur korle kopchot tu tia shetania poi khoi nuwa an party chunjom na po motel zelani awangin an keu chuanin awi lai po anei ve nual mai thene engponi se pu opi te chung he wandoina engkim tok to pu ming chena engkim dong to lungai le shom zong phur tu an ni nuwa po ngai dam na otlom an nge chuna berte alani fana chu wangin tu emoten lungpom le chap chawa ngai dam an lo dil na o ka aya le chang tam takana sain chungrila an rum ngoi reng ani ti sheila ngai dam an sem tru na chana aruka antornan satle zol turjia hi itlir puitel thin fong o tinran zia kane jeltang thlan chuak kumtling lo khoi khem pokso ekle ruk thu boya wanga man emon malsom lua apa malsom dong changa rol chom cho august ni somni pathom pathian ni chanu khan district jail aizol tangin atlan chuaka he thuji right leng hian manala nelo prison department atanga wanglai ni thudon danen emon malsom lua hi ruk thu boya hian thiamlo chan tir ani to pokso ek manga thuboi an siam sakcho kota ngei to lai me kane nimin chanu khom laya an zai beng ching lain nikum jail bangchim pwd in an siam that mek bula tt hall kalna chu chiain bang an siam that mek atang hian atlan chokane prison department he guarding staff jail warder a in dei lo hlea an manwalang chuan jail tang parokhe warder pakhatin an veng tur te ne amaro chu hai hi kalpui hlei theni lo warder pakhatin ward pathum palite an venangai district jail aizola pohian warder ain deilo wangin warder pakhatin ward pani kitchen holte an venangai an velo na lam hi jail tangten an mu vereng thina wangin rem chang an zong ve thina ne district jail me wa hetia veng tu in deilo hi ama khop maya heting an thlan chok zel thei chuanen sarkar point veng tu dang an lak belangai ni na langane
Trumdanga te po district jail chang hianin tlan chuk an lo photo thina veng tu dangte an velo na lam kha jail tangten an lo shet ka ring thin chuanen an tlan chuk pho don ti na nia jail chung po hi thom that do angai ni na langane ole ang puchu ni se he thil chung chang bi ka hian ngei dan te comment section lama lo da ve donia